اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ببرت منی ای پشکا پدا آیا دور بدیت من پت دیما کہ بیت آئیے چمانی روژن او بیارت منی گورا وتی دروہیں لوگ مردما. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. وحدے کے جدابت کا روان چا مصرا گوشت آہانی پتا کہ من مارگایا یوسف بوا اگاں شما منا کم عقلی ملیکت. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. گوشت آہاں کہ اللہ سوگن دن بے شک کہ تو کوہنے ردی سرائے